کوچبرین سرکانی سردان پاریزگری حسکه کرن امینا وی وقتی خود وی مجاری بگرندست نام میواری ما محمد حاج و اندام کمیته کوچبرین سرکانی مراماده هم خیراتن صعب تماتا حمود تماشاوی سر چاواونی ایرو به پاریزگری حسکه رونشتن تکیلداری وی هفدیتنا هات کرن وندکارن چه آگاهی مرا پارو بکن گلو ام دکارن بیشن وگر ایدی نیز بویه يعني هيك تجي اماجب هيك كرد انجام كفتنا 29 هجله ياكو دنافر هيزن سوريا ديمقراطيك وحكومات دمكي سوري بيكاتي خالن سركات وغيرها كوجبرانه بحمو كتش كوجبر سريكاني دبا چني جريسبي وعفري دبا ده انجام بها بيمان هفكرنا كوچويا ام وكي كومتا كوجبر سريكاني قالك كارو خبات ما بالفرح چيبونا قالك هديتين هاتنا چيكنا ایروژی هفدیتنا هری داویه به امبیجن شان دا حکومت آدم که کوبریا هفتیه که دهندر سرکانی جیوینو دار خست بو ایرو هات پارزگاه حسه که لگل کمیتا ما جیویا هوا که کمیتا ما کوچبرین سرکانی برنامه کی ما هیا داخواز ما هیا هر شانته او داخواز امراده سیوان کن پیشکشی وان دکنه ما جوانا گوتن یعنی شرط و مرجع ما اون وکی خلق سرکانیه تشتاكو يعني حوالي ما آماده جيبون تشتاكو او شان حكومت تيدا ماتماي مان ده هزروان ده بوكو هجمارا كوجبران ده سري قانية هندر با كامبانا ده گلكي كيما يعني وان قوت المتخمين نتكر كو هجمارا خلق سري قانية بفي رنگ هانه كوجبر بونا يعني سري قانية در كتنا ما قوت هيجي هجمارا كي گلكي مزد ده نافا باجاران ده هاتنا بلاف کنه هیچی نه هاتن اتومار کنه اجبو هیچی واجی گوت موقع کمیته ما گوت شرط می اساسا اون کو مالن گله ما خلق می سیویل دست دانینا سرد به وان مالان به تمامی بینا بالا کرن اون دزانه دوان دمی داوید هنه کی کس وگریان نابا باجاری خو سرکانی و هنه گنده خو هنه مالی خو زیارت کرن لپیش روزک دو روزا ام بیجن سازی پلیس نجگری هاتن وان گرتن به حجاتا کوتبری هزن سوریا دموکراتیک را یان گوت بری و بری خسرا کار کریا لچن گوندن سرکانی ما اد یک تومان کرن چل مناجیر و چل گوند احراز ده ما جو شاندره ایرو گو هند بیش وی گرتن تنبه و همو هز دبن کنترل آمده اف چی گرتن و خلق ما راستی یعنی تینا کرن روزانه سرکانی راستیجی از خوازم میجی به مامسشوان یعنی بود تماشاوان جزانده اوج گوتن کو ما زود سرکانی نشن کنترل را اف گوتن حکومت سوری آدم کی افشان دا کویرو هاتبون گوتن اف ناو هفتیه که ده اما کی اسایش انگو امن العام ام دباس هندر سرکانی بونه گاف و گاف ام هول بدنا هندر سرکانی آرامیه کی چه بکنه او چقدارن کو هیچی فرمان خوش ترکیه دکرن او چقدارن کو هیچی امبیشن لگور داخواز ترکیه ناو سرکانی دا تف دگرن و سینورک جبوان بین داینه جبوها که کمیته مجموعه گفت یعنی اگر افشکدار سرکانی در نکوید نممکنه خلق بگرین یعنی دامان دمید اف تعینات کندر سرکانی دا چه بن چه مدیر منطقات به چه رهبرین پرورده دبن چه رهبرین شهرداریات بن تو علاقیوان سرکانی را تو نه کسی بیانی نشتل همیشه اشتل برکانی سرکانی بره بن قالوا أذيك شمات تكرم بتشاوي تكرم واجي قلت أنا أفروشي كي أورتها دندر سريكاني حمو كسن كو أنا دندر سريكاني بريفا دبن أو تمكينة خلق السيفيل بحمو بيكاتين وغيريا نافا خاكافا ومجلس النوبن أبا كرنا جبو سازيين خدمت گزاري جبو كارين كو كوجباران بينا كنا وتواهي يعني كارج بوي بيكرنا يعني أفهمو كسن كو أنا سريكاني بريفا دبن تو بريار كي فرميش دولة تنا وحمو دمكينة تشك وصل بقى أصلاً أباكو هنا كاس هيجي هنا وكاكو تشاول عفني هنا مالبات هنا ناخذن جعفني دكفن هنا كاس ندر سريكاني دجي هنا أو يكسر ما قلت يعني تكلي وام هز وبروردين خود براني تركيا دي تنا ندر سريكاني ده أو أنا في مجارة وجرا كوجبر سريكاني قد قبول ناكن وسرتجي قفان دخل كسيفيل دخلنا يعني باشه از دخازم في بيجم يعني و شرط و مرج پیشکش کرن وانجی نرنی خو ifade کرن ناف خبات د چارچویا پیمانا 29 چله د پکته سر اساس وگرا کوچبران لجی وارن وان وکی واجی گوتن یعنی هنک کوچبرن لجی افرینه دست به وگرا کرن هن له هیجی کوچبرن افرینه همو و نگر یعنی جی واره خو
دوی درباره ده یعنی وکی پرسک گشتی جبر کو به دوسیای وگری دایه اون به چه آوایی دبینن یعنی dosya koçberan çi Efrîn dibe, çi Serêkaniyê dibe, çi Girêspî dibe, gelek wext di ser peymanê re derbas bû ji dudiyê Subatê ve gavên pratikî tê avêtin û yek ji gavên sereke jî vegera koçberan li cih û warên wan bû. Hûn dikarin wekî nirxandinek giştî, nêrîneke giştî divê dosyayê de çi ji me re bêjin? Yani dosyaya koçberan ad çarçoveya peymana 29 Çileyê de çawa bi rêve diçe hûn di pêşerojê de bi çi awayî dibînin gelo ve برێک و پێک کار بگەیش سەری yani rasa pirsekî pir baş e beriya min jî ji min bernamê dît pirsgirêkên demca yek û li herêmên Rojavayê Kurdistanê çêdibe yani ev xalên ku çêdibin bi giştî jî di encamê hevkirina di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û Hikûmeta Demkîya Sûrî di 29 Çileyê de me rastî jî hikûmeta Sûriya a demkî ne tenê dosya koçberan dosya girtiyan jî ev dosyên ku rastî jî dosyên mirovî ne di bala xwe dibînî gelekî gavan em bêjin zû nabêje sistahî dixe di vê mijarahanê de herî zêde hikûmeta Sûrî çi dixe rojeva xwe meseleyên saziyan e meseleyên ku em bêjin derî sînorên çawa bikar be rêveberiya xweser di saziyê xwe wê de wê tune bike van mijaran jî mewcûd e lê dema tu tê jêra mijara koçberan behsê dikî me îro çi pazê şanda hikûmetê re got kerem bikin bêne va kampên me li Hesekê ne ev çend caran hûn têne û çima serdana kampên me nakine yani bala xwe bidin newêrin derbasî kampa bibine ez çi hikûmeta ranî rastî ez tişine pir matmayî dibînim xwe ji bo dosya koçberan hatine çareser bikine lê nikan rasterast berê xwe bidine bi xelkê re wekî awakî zidî bi xelkê re danûstanînê bikin nikanê berê xwe bidine kampê wê jî weke mijarekê siyasî ji xwe dibînîne yani heger derbasbûna wan çi li kampên Serêkanî û Waşûkanî ba weke mijarekê siyasî ji xwe re dibîne ji bo jê tişin ku dibîne hikûmeta Demkîya Sûriye van mijarana dereng dixîne hinek bercewîdiyê hene berjewendî wê evin jî rastî jî dixwaze ku temamî li gorî rêkeftinê heger ne li gorî dilê we be wê xala zeîf li kur be li hemberî rêveberiya xweser bi kartîna zextên rêveberiya xweser hene yani li ser hikûmeta Sûriyê ku ev dosya koçberan êdî dawî bibe ev dosya girtiyan êdî dawî bibe da ku mirov piştî van dosyan ev mijarên siyasî xizmetên civakî ne saziyên perwarê ne saziyên dinê ne mirov dixe nîqaşê lê ewana vê jî dixine nîqaşê çawa dibêjin evin ku hindir Serêkaniyê dagir kirine yani di malê we de rûniştine jî dibin vana jî dixwazin vegerin Hesekê me tedî civîna îro ne tenê komîta koçberan hazir bû berpirsê hêzên ewlekariya hundirîn a bajarê Hesekê jî Birê Siyamet Efrînî jî hazir bû gotin yani me rê dayê wan e ev kesî dixwazin Serêkaniyê derkevin bêne li ten xwe bicî bibin malê milkê xwe bicî bibin tu em bêjin çi tişek wan qedexe bike tune yani tu hicetê wan tune tu bahaneyê wan tune ne lê me dîsa got yani em mijar Tirkiye ve hemû gavin bine em lê ji xwe re bikin qenaet ji bo temaşevanê me bizan be hikûmeta Sûriye çi hevdîtinên ku çêdibin di nava rêveberiya xweser de di nava wê de çi dosya koçberan çi be çi mijarên dinê jî be di hindir Serêkaniyê yani di hindir van mijaran de nerîna Tirkiye esas dikire yani bire rêya di navbera Serêkaniyê û Hesekê vekirin qaşo gotin roja duyemîn wê çû hatin çêbibe piştî wê me matmayî man ku hikûmetê gotiye ana rê ne arame bir henekî dem pêş bîne ji bo ku em rêya çûnû hatine bikin lê gorî lêkolînê me çavkanî me ev e ku dewleta Tirkiye mudaxelet kir dibêje hûn zû gavan davêjine ji bo ku koçber vegehîne çi li hevkirin di hindir paytexta Sûriye Şamê çêdibe piştî ku şandên hikûmeta Sûriyê tê dibîne berpirsin hikûmeta Sûriyê çi serok komarê wê be çi wezîrê derve be berê xwe didine Tirkiye û li wê dekê nerîna û dişin encamê dawî ji wir têne derxistine yani ev e ji me re ev jî yekî jî dibêjin di hindir Sûriyê de yani di hindir mijara koçberan mijareke giştî ye û em wekî dewleta Sûriyê em dixwazin yek Stenbol be yek al be yek rêveberî be yek bajar be lê me ji wan re gotin gelo di hindir Serêkanî de dema tu derbas dibî alên Tirkiye li pêşiya te ne saziyên Tirkî hîn li sinava Serêkaniyê de hene gelo çima ew Sûrî ne hûn ji me re dibêjin pêwîst e hûn xusûsiyeta mentiqa Serêkanî û ev herêmên dagirkerî berçavara derbas bikin min fêm nekiriye her tek behsê dikin yek elem yek sistem yek tiş lê herêmên dagirkerî heta niha jî destwerdana dewleta Tirkiye di hindir wan herêmên dagirkerî de hene bêtir ya hikûmeta Sûriye a demkî ye ev yek ji bo hemû temaşevanan jî tê naskirin yani hemû kesên ku ana hindir Serêkanî bi rêve dibin qasî ku nîzkatiya wan ji bo dewleta Tirkiye hene bi hikûmeta Sûriye a demkî re tune ne yani vê mijara hanê ez bibêjim yani hene kes dixwazin mijara koçberan weke mijareke siyasî li hemberî rêveberiya xweser
بکار بینن وکی کاغذک مرویه و دیتن جهنک شاندن وی داوی چونه سریکانیه ام نل دیجی کسین کود خوازن چه بنابن پارتین کردی دبن چه بنابن انا کسید من چونه سریکانی و دوسیا نقاش کنه لمجارا کوجبری سریکانی اما که کمیته کوجبری سریکانی هفت سالان اشوبینه امن این نوبت بان کامپاند زور زحمتی مدیدی امن یک و افقا زارو که ماتنا شوطاندنه اوقات زور هاوینا گرم و زمستانا سرما مده جیانا زحمت در باسکریه کس تو خوازن ایرو بناوی کوجبرا نونرتیا کوجبرا بکن دچن بریا هریم سریکانی رو دنن و دوسیا کوجبرا دخنه نقاشه ادفرد تشتک دیار به حکومت سوریه کی به مسری درنگ ده دخوازه کسن کو تا علاقه وان در سریکانی رتنه مشارا کوجبران بخ یعنی تخنیقاش و لگوری داخواز و برجاوندی خو کوجبران بگرینه سریکانی و عفرین و گرس پیج یعنی باشه ام پرکه وقت ما هری داوی تکیلداری و دوسیای تشتکی کوم پرسکرناوی بیر کرده اون دخوازم به بیر بخن اون دخوازم به بجنه به امویجی بگرن بفرنگی ام خاطر جو بخوازم یعنی از دخوازم دریا برنامه اوروناهی تیوی جی بانک خوش بو گلی سریکانی بکن کمیته کوجبری سریکانی چند سال به دوسیا وک دوسیا کی سرکم دی بینه به همون برپرس به دوسیا چه حکومت به چه بریا خاصر به چه سر اصلا ناو دولتی و انجی به ام مسئله شوکینن هر ام دو مافی خوب نه ما دمام درکت مگوتی وگرا برومت مافکی می روايه ام جبو وگرا خلق سریکانی جبو وگرا مال و ملک خو جبو تعویض کنا خلق می کوجبر ام بین اور جبین ما خبات ما بردام ما هیبیت کن خلق می سریکانی چاوی ما یعنی چاوی وان تن به کمیته به برا نین لیست کان برا تک تک مسره و نگرن او تو خدمت ما نکه او تو مافی ما نه پاراستن اگر ام بکوم بنگن با وکی سیستماتیک و با وکی رسمی ام بنگرن و نه هندر سریکانی د شک ایرو العفن چید با گاوان اریشن گوندن کرداد دگرن ویل هندر سریکانی جی پک میله لدما اما که یعنی خلق سریکانی عمل کمیته کوجبری سریکانی گدار بکن و یعنی دما کومه دایا دیار کردن جبو وگرا سریکانی ام با سربلندی وگرنه ام بکار من هندر سریکانی خودی بریار بنا خودی حزب بنا خودی سازو دزگاه خوب نه لی کسی کو خوازه به دوسیهان جار کردن جبو برجاوندی هین حکومت سوریه آدم کی یعنی این دولت ترک و انگو پارتی دنه بخ خدمت از باور دکم برا خلق ما گه نده وان چافکانی بیرنگی ام دمک پر نزیک مایا می بگرن باجاری خو لی دبکو وگره کی وک ام دخواست نه وک کو دولت سوریه یادم کی کو بجه هر شی خون جبیر بکنه جیان خوش نو و دست بکنم ویا کی قد قبول ناکن ام دم سریکانی در کتن برومت در کتن وگره سریکانی جو برومت بگرن و ام باجار خوش نو و آوام بکن و سازو دزگه خو اجنو هری ما سریکانی بدن آفاقری باشه محمد حاج و اندام کمیته کوچبرین سریکانی ام سپاسیا ود کنم تل برنامه ما بون و آگاهی البردستی خو نرخاندنی خو نرنه خو مرا پر وکر گلک سپاس باش اله گودار بینرم من گشتم داوی برنامه خو به سرکفتنی أم هنا وأم تمهبن وقو أم نين بن هونينن